Kumba kaktin ubelai kala keren, kumta kila jalong da shisha. Kaktin ubelai ka gospel ka jong Matias kala nong ka baar kusau kat kat ka besan ka ang. Nababun kinyawan ha ka kerteng jonga. Kita ong mangau uba ukres, bat kin syukur ru iya ki babun. Kumta kane kala ja da shisha hakimi kisngi. Bat an amdan ru ubanang ubasta lane ki bakrau ki bateri. Kibala banshan banyele persya ya gine gijing syukur. Henry day tang ka jing duwai jangi. Kapan long ka atiar ya le. Ya ki buthap kujong baman. Kindiat tungin ya pai lengkan. Syapang laingut ki beriu. Kibakam ya lade kum ujisu. Bat uwei na ki ukerteng u inri Kristo. Laka ya u inri Kristo ka alpa atare gumat kat kendai spa sopo prah po kari Brazil. Bat daya kesenam kat kendai spa nyop kendai. Ula kam bat lapen pa wela daya bau belai ula keren ya u. Bau de u Jisu. Ngadu nang ta ula sedang ban syang keleng ka pertai. Ban pensap yang ya ka kubor bau de u kres. Bat hadu palat kumba arpoh nyu teli kiri jong ka pertai. Ula pensap yang ya kene ka kubor bat bau kam bau de u Jisu. Bat ula syak be eru haba ulet rong haba US, Venezuela, bat England. Bat uni u Kristo ula dan bon ru kinong bon, tang ba ki ba kambon na ki kidei ki kentai. Wei pat ulong u Alan John Miller. Lakai u Alan ha ka shipotrik umat ka kendai spa andri polai ha po Luxton, South Australia. Uni u briu u kamera de ba u dei u Jisu, bat ula ong ru ngaken mau por bangala syak sak narpna ar hajal senam mensyua. Bat ukam ru bakalok ke jong u kadai ke Mary Magdalene. Bat ka kenhun jong une u beriu kadai ke bakerteng ke Divine Truth. Bat kani ke kenhun kelas sedang ban bon bahai ki nong bot hakeleng ki jaka. U balai pat udai u Sergei Anatolievich Torab. Lakai u Sergei ha Krasnodar ha po Southern Russia ha ka kat sauterik Januari ke kendai spa ndrupuai. Usarkai udai ukun jongkan nashidia. Bat une usarkai ulatrai kum usipai hapo Soviet Union. Bat hadin kata ulatrai pat kum utrafik polis hapo Siberia. Bat hadin kata haba ula samla bha ula sengau yalade ba udai ujisu. Bat ukhendru yalaka kimi kum kameri kakimi kabalakha ya ujisu. Bat ula iru ya usnyu bat kitman ban penserium dor ya kadur ke jong ujisu. Kumba piyo i haki kalenda. Bat hadin kata te ula persyang bantoa ya ka Bible Testament ka batmai. Kat kum ka jing sngo tu bat ka jing sngo jong u chimet. Bat haka senam kat kendai spa kendai posan. Ula sang ya ka wei ka kenhun. Bat kata ka kenhun ka kerteng ka Church of the Last Testament. Bat bon ki breu ki langait bat kongo ya u ba udai u Jisu. Kumta paralog bait haki ne ki sngi jongi menta. Kibabon kibreu ki kam yalade kum ujisu. Bat bon kiwe pat andre hangne ngawan ra tang laingon. Kumta hakini kisngi kibamenta kacingem jonga jongpi. Kadan kam bangin penklan yalade haki jing duwai kum udanyar. Kenang bangin omhap niliant no hakita gijing pensyoy kibabon. Bat da kabapuleru ya kakdien gejong belai bangin yo itu ya kita kinong syon jongi. Kumbaka kitab jing penpau kakeren. Basuk kita kiba pule ya kaktian. Te parlok bayi namar haki singi kiba kadu shibon wat kita kibala syajib kin hap bat kin liat no. Lam da day kiriu duwai kumba duwai udanyal da shisha ngin syajab haki Chris lam lea.